对摩就的的对耶摩罗就。要那么左边上界天门，小说天门天王西门天天前，基本这边靠罗就往老南面，老南面那界天门上界江天，别叫我想着多么来瞧着，去那叫做界我天门。中间的地界线，他就把阳他妈左边上，日把那小左的，西把今天前把基本这边，靠罗就往拉那面吧，拉那面那界天把上界中间，别叫我小家多把来瞧着。去到叫做见我的毛中间的地界线，他就把羊那么左边上，日马那小所的马天外线，去的肩膀基本这边靠罗就。拉那面马拉那面那界的马上界中间。我来瞧着了去，也我靠着我的走我去到这所见的，我们的摩天我的今天的那瞧见所。地着开马前来查一次来那光，说到所上话一些叫做世界联盟的，他们今天所难他们玩跟我这年前。查一次来参加一点马正面大月下，很多这往前查一次。对前道是马苏马街，鸟面秋节前来瞧这龙滚波突见前的马，他见前边的马坡是那一点叫做一些。地界先来查一次龙，他边的家这外就。你说你这些知道的来瞧见吧？是这前来查一次来这年这边老样的，老板他来这多年，现在他妈越年的，越的老样查一次来的把这样没家些。给我平所错把这让给世界有所的，对的上街的马也干嘛这的马没到，这么什么却不知道，没了落难真难不。去那的大大是那的别他们现在把它约。我们多年去见这对的，看到那前面这准备，努力努我马在前面写了马的节，马的马上拿给我的，所做着的一些这样我。你说这边有了下子，路地要到我的马拉，我的马拉上岸，也到海地要到我的马拉，我的马拉上岸，我的也到海地要到我的马拉，我马拉上我的。是我错那个人，真的我也拿错了，别忘记那老人，你的罗的马我光那样那的别多那马给，你多么的将就是。
mi so ji sa ji ji yo de la ja de gang ge de 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 ma jo ga ma mi ma ji mi cha ma mi ma da mi ma wu ma mi ma do mi da de mi de ji mi de ma de ji she de do mi za ji ma na ji da ma de
no ye le le no ye le de de ma lo da ge de de lo da de de no da ye le je ra ye le le de lo de ma yo a bi a gue ma go je je na je ka za na je wa do che na na da je ma je na da je la cha je lo go ma go je je na ka za na je wa do je che ne na da je ma na da je la cha je lo go ma go je je na je ka za na je wa do che ne na da je ma je na da je la cha je lo ya ma de be me lo ma le ma de de da la de no ka da de ma lo je na je ma de je zo me zo 랑게 도게 오늘 해서 저여서 빠도면 뭐지다 오늘 이제가 배매달 말인데 배매가 다시 제나신제지가 다시 저가 보고 집에만 제다 봐 론데 심베 탄네 단도와 비제 모토도 론데 뒤에 도시 도에 대시 최제 시루 so omeza samayanza omeza makolarana sabara araga bane bube dube aro gende ne sabada de ta de sa so ma kolarana sabara 원천야 동반이 명안에는 지내 주변에 다라게 왠지 친구라다 맞추신 말에 전화서 20시간에 말이죠 고리서로 다냐 동행하러는 돈대회에 말이 원도 돌아서 돌아가 비시로 봐 디베 천자나도 살아나는 문제 되는 줄 주도 전제자나 사체로 개베 매드는 바에 론제나 방요단다 장고도 담에게 기본 세벌 자라서 돌아 되는데 로돈 준데 천예체와 제행하면하러 조제 개소도로 사세로 집에 혼장에 도지 개나면은 이제 달아 사세도 이제 달아 사세도 기제다나 산사도 벤자메다 군달라나 하나 오베 소바시다 사와다마 소바시다 와도마냐 도명은 좀 무지네 자자와난다 사실이 게제도마 다시 도마면 만난 가다냐 뭐좀 랑게 또 오늘 저는 대대를 간다잖아 만데야 나마라 제마메 제나 지원아 받지 뭐 게제 손은 돈도 고바라 줄 엄마 사와비네 남에서 왔다 갔다 봐야 무슨 사와대가 뭔가 바라나 하는가 그만 겨는 간다 발에다에서 사람비네 남에 사와다가 담바에 미미에 사와다가 바나나 가면 간다 발에다에서 엄마 사람비네 남에 사와다가 담바에 미미에 사와다가 바나나 간다 발에다에서 와 스마네 스마오 맹가는 가나 하나요 한방에 베아라오베 엄스마네 스마오 맹가는 가나 하나 방에 베아라오베 엄스마네 스마오 맹가나 베 하나 방에 베아라오베 호긴존 신들 사진 안에 베 라라소베 계속은 안에 지나 저가지 지난데는 신들 좋아 기량아에 깔린다 하잖아 시진도 좀 고차바자는 게 걔나 라버는 좀 전에사
나모 지도 사와다 주바시에 받는 마다마다 내가 담아라 산지에 담아라 주제 견도에 가담아라 되지 말아 도시 다른 모습 나쁘면 나를 시를 주받는 게 아니고 사다라 자라에 제받는 데 시바다 전에 좀 비시라서 내가 담아도 dembache shinji laji dendere kendere mande namala jana samashala patu giji so kai patu giji to maja simbar chela nebada sebe samange mata mola pemada de wasa yusana rara sujene su sonshi kadem rana choyi merada message namba jo badam za Sumbane, Sumbahum, Bengana, Bengana, Anaya woman, Sumbane, Sumbahum, Bengana, Anaya woman, Anaya woman, Om Bezamerda Kunda, Hana, Om Bezamerda Kunda, Hana. Om Bezamerda Kundala Hana Om Be Range Toge Hune Raya Toge Hune Visi Hudu Trube Doji Saji Ludu Trube Doji Rawa Ting de Trube Doji Kuru Doji Lari Tamje Jaa Doji Mbaye Ranshi Pansam Meba Tumbu Jidu Churube Sumi Kule Nando Dada Lomana Subara Chur Ombenza Racha Ombenza Racha Ombenza Racha Ombenza Racha Ombenza Racha All so that's it. 다 지나서도 상가던 대로 근데 인도 선바 알아서 탐에서 난세도 세고 그래 알아서 탐에 버지 난데 쉬어와 어디 탐에서 난세도 세고 근데 인도 안에 가서 그래 다 어야 다 되네 어야 라마야 나 가서라다 탐매바 많이 봐 안에 가서 그래 딱 간다 고 안에 세밤에 꼴리지 살 시시 근데 이제 고다 세밤에 남아를 비야 먹고야 다 대가는 일단 눈식이 살다 집어래 눈식 나도 가면로 간다 아야 전부만 보여봐도 야 고살들 때려야 집안에 되는지기다 집은남듯이 되는지 여기다 쉬우성으로 이제 다 되네 야 내가 알아서 대사 내대야 담에가 되지 사는 다음에 이말 맞죠 인도서 강사 이시라 나주 아니 강사 알아서 컴바 담에가 되지 마이 봐 아니 이시라 나주 예예강 오다 되지 사는 당고에 말 예예가 그냥 내가 나지 아니 말아서 다 치료서 간다 지다 담에가 많이 막 안에 asa namro rakshmeshi oda den sebame namro raksh oda ge namro rakshmeshi den shego imba den yende zum tamye nanje sego de koram sege ya koram ma chichichi den yende zum tis nangore da dene da menje pibekala ya menje da 가서 다 지단에 다 menje pibekala ya 소속이 다 산노 가르탄 거슬라베나 안에 뭐야 시단에 면제 피해야 되나 안에 가르쳐 버려다 좀비 남바체냐 피제 나샤 준데기 안타 간다 세지 피즈나 여바 나제기 가자다 전부 든지 제기와 어때서
linjira linjira soboda dendri ji priyajo dendri ji ya mina digure ngode susu gesa yimba san tangore so ngode susu gesa yimba jinya namba telya yana mende sonje namba yana mena hada me yidu chiji namba naso yobare shisa 다 대다게 넘버를 하다면 이동 취지 넘버 나서 봐 넘버를 봐 주제 야 피는 리그 뭐 수수 계산이 뭐지 내가 변 사지 계산이 뭐지 넘버 된지게 하다면 이동 취지 넘버로서 뭐지 된지냐 필요하잖아 수수 선을 자신 싸고 이 말이 수말 근데 인도서 된지잖아 다 간단히 나질 영화에서 로제 두수 기회 쏟아지는 지 맨데스면 늘는데 안에 다 맨데신 제버시 시비스나 넘버 2 공부한데 시 아니 맨데 표현나 아니 맨데 제버시라 말로는 맨데 뒤바시 손전에 디기 바다르시 당시 나나에 디기 Bueno, vamos a recibir un Yenan y por lo tanto esto está relacionado ya en el contexto del Tantra y por esa misma razón entonces vamos a tratar de eliminar todo aquello que nos está llevando a visiones ordinarias. Todo lo que es ordinario va a tener que desaparecer, disiparse y por eso, porque estamos en el contexto del Tantra y por eso todo lo vamos a convertir en algo extraordinario, sublime. Por esa misma razón, nosotros ahora al maestro lo vamos a dejar de ver con su aspecto ordinario y vamos a visualizarlo con el aspecto de la propia deidad de Amitayus. Entonces visualizamos por la visualización, lo visualizamos con el aspecto de Amitayus, con esa misma naturaleza que la propia deidad, porque estamos tratando de apartarnos de todos los conceptos y las visiones ordinarias que podamos tener. También todo el mismo lugar, nosotros vamos a dejar de verlo como un lugar ordinario, sino que vamos, y también las personas que estamos reunidas en este lugar, también vamos a dejar de quitar su aspecto ordinario y vamos a verlo como algo, todo verlo como algo extraordinario, como algo divino. Y por eso, por esa razón, pues como estamos tratando de ver todo de una manera divina, extraordinaria, ahora que vamos a hacer el ofrecimiento de mandala, pues también vamos a tratar de ver que ya por un lado ya vimos al maestro, lo estamos viendo como la propia deidad de Amitayus, pero también el propio lugar donde nos encontramos, dejamos de verlo como una habitación, sino como si fuera de naturaleza, de sabiduría sublime, un palacio de esa energía de sabiduría sublime, con todo extraordinario, rodeado, incluso nuestros compañeros y compañeras, dejamos de verlas en su aspecto normal, ordinario, y vamos a visualizar todos aquellos que nos acompañan como si fueran dioses y diosas que están en este mismo lugar. Así que cuando nosotros, especialmente porque estamos en el contexto del Tantra, por eso tratamos de quitar ese aspecto o esa apariencia ordinaria y verlo todo con el aspecto extraordinario. Imaginemos como todo fuera el palacio de la propia deidad de Amitayus y las deidades que nos acompañan también en ese aspecto de Amitayus. Así que cuando hacemos el ofrecimiento de mandala, normalmente ¿qué pensamos? Pues tratamos de pensar en esa vasta cantidad de cosas maravillosas, lo más precioso. Por eso cuando recitamos el mandala, pues pensamos que estamos ofreciendo el sol, la luna, el monte Meru, todos los 4 continentes, todo, es decir, todas esas cosas más maravillosas, más extraordinarias que podemos imaginar, las imaginamos como si fueran abundancia, llenas, montañas de esas cosas maravillosas. Y más, todo esto nos está ayudando a nosotros a pensar y también pensar que son un aspecto puro, especial, pero ahora en concreto, en este momento que estamos haciendo una actividad que va relacionada con el Tantra, dejamos de quitarle también incluso esas cosas maravillosas que estamos ofreciendo con el ofrecimiento de mandala, ofrecerlo también como si fueran ofrecimientos que están trayendo las propias deidades. Todas esas deidades maravillosas, cargando objetos maravillosos, exquisitos, todos en el aspecto más impoluto y puro posible, así es como estamos imaginándolo. Y de esta manera, entre más pueda abarcar nuestra mente, más cosas más maravillosas, más puras, más extraordinarias, y en este caso, quitando todo el aspecto ordinario y todo visualizando en un contexto divino, pues así nosotros estamos acumulando muchos méritos. Y con esa actitud, con esa visualización, hacemos el ofrecimiento de mandala.
강에 두쟁에 전에 다와 단지 법에 담비 주는 된데 고담들라 산제로 사다라면은 제 원보당 제절로 추지절로 저거 선제도 말아 되지 내가 세제 담비 주는 디시시 하게다 루단느신게 주보다가 미케나다 도와 본지다 단지 깨도나기 추든 또 다되네 먼저 주지제 된다간다 덤바 투지진기 손제위 엔다카 담바들 하스 사원년에 연말에 디바체야 메제시 게와푸손 소바시 랑게 세네 용수도 데네 산지 템바이 에다 숨바이 말에 denriki danga te ane tenpa tuji chengi ane ta kanda onda chu kala kansa ya son sarvi je te bachale sumbare ane ta kanju charja na ta kanda pe jasa kawa yara denriki kala kansa ma son sane denriki ki je tele ya ta shene ane 대만 편이 시자에게 안에 가서 그러다 어야 되게 티 가서 그러다 아니 제자 가르던 거 봐 아니 다 제자 가르니 봐 대다 되게 제자 가르던 봐티 모르고 소리 있네 아니 다 제일 숨바래 진짜선 단데 사부시오죠 배시람 할래버죠 시다다 간다니면 알아서 순저시 이나야 대반데 동물문대와 강가 찌주 차죠 대반데 동물문대와 대반 되고요 때 옛날에 대비 주 온다 가서 줘야 가보지요 나 동행 되고 말하되 동행 저 뽕고 동행 저 뽕해야 돼야 가보지요 시다다 간다 디와 찌안 미셔시 안에 가서다 gewa pusu sobashi oya rangi seni yonsu turus dine sanji tenpa yin ta kanda ngarazo rangi sura shina ya ane dunga mendo na dunga ki judu juju mara sunga dunga mendo na dunga ki judu gari sina digba chaya dari digba megawa chaya dari sisan da tibbangu digba chaya meshi 디바 마제나 티제부 동아디 용마로 디엔드선 디바치야 메자신 송 게와 포슨 소바시 세데데 다 간다림베 알아서 디치 너거 란지 순대신 디 디시면데 수르지요 말 디엔드선 디신데나 디시 요하게 주라보데 가르쳐줬습니다 게와 좋아들 추년에 쳐야지 게와 좋아지 게와 포슨 소바시 어다 대송을 아야 때는 알아서 가서 다배 지단에 제가 안에 말아서 지추년에 시야다 계절을 봐 같이 주는 대응이야 아니 심 상부지 내는 땅 도바이나 아니 잡으면 세서 뭐 상주 심 주마마이 봐 대담마주나 강도 지도야 세단 대체비 이나 안데서도 계산돼 시부지 랍침보다 온다고 선을 침부사지 차가 근데 인도 안에다 뭐 랑게 센이 요도 돌 심주 시지도 심주의 명목원도 맞으면 심 상보제 근데 샤메바 컨트롤메바 마제메바 오다 된대기다
신주 시지도와 지세 다 간다 지단에 신주 시지도와 지세는 좀다 신주 가서 다 장비 초도 줘봐도 상주 신차도 알아도 상주 셈세기도와 오야 상주 신지 간다다 오야 장비 초도 좀 상주 신제도 이나 상주 셈데 단단 알아서 나서 줄라 시가 가고야 이나야 준비 로상 안에다 수면함 제 대책이나 안에서 상주스 줄을 시도를 드리는 셈 돌아서야 돼다 간다 셈 상부적으로 송제 대말 셈 시주도 상부적으로서 나 간다 오야 여러분은 상주스다 다 간다 소속의 준 체내 제반이난다 안에 간다지기다 제반이나 되게 돼 소소 지고 대시기 때문에 많이 맞아 남답에 막인 신제 세대에 다베 되게 돼 아니 어야 전도 산지지 공부 뉴도 토야 된지 줄은 좋아하지 아니 산었던 거 어때 대체비나 다 수저 선한 받으면 살려 된지 인도서 나 간다 랑센이 유즈 돌을 손제 간다 야 산주스 무슨 매변이나 산주스 무슨 줄을 국수 매는 지기지 산주스 줄을 마시바 시바냐 매매 고등고도 배우기 때문에 순지 제제 근데 쟤네 간다다 드링 나서 세발미기 지나 지가래 그래도 인도서 뭐다 세발미기 지나 쳐야 돼 맨한테 마게 신제든지 마게 신제 스드서 뭐 아는 다 간다 야 말아서 다다지 취 내시에 된대시기 가서 취냐를 된대 고가 사무지 이제 라디오 시르다 산지 때마다 이제 사바도 단지를 매일 산지 때마다 태바지 계신 태바 고가 시부지 사무지 답대 취냐한테 요새 나한테 막이 신지 되게 망부지 다 간다냐와 다 된대 봐 롱제 시라게 be zebra dunge nyonje de dedigorwa o te hindu sama tende nyandebe magi sinji teda ko tondo so sanji 공부지 루 이나 안에 다 tende nyandebe magi sinji teda rimumuto ba 안에 다 가서로다 산지 살은 거지 제트번 되비 다 소소는 다 이런 막이 시제트도 산지 공부는도 토바쇼서 다 대시동에 되게 중요해 녀서 말죠 근데 이제는 해보시라요 근데 이제는 가다 고는 사무실고 계시면 말 대인도서 뭐 장을 선에 요즘 내 산지 땜바이 손에서 다 간다 배 낭비 취해서 낭마스 취해서 되고 되게 못해 지금도 진짜 와야 되네 못해 지금 아니 내가 나게 대가변에 소지를 취해 소지를 되게 제자대에 가는 바 아니 다 간다 와야 디본 게도지 런던 컨디션에 세고 봐 되게 대 송제 되게 싫어하는 시도 사부셔죠 근데 인도상 근데 인도상 다 간다니면 다 마음속에 는 거들을 먹어서 한 타이를 막이 생겼는데 산지고만 이도 또 대주를 때문에 주님은 그런 군주지만 가서 야세 다제 그런 다 간다 시간에 다배 주년로 년단데 주 상주 난지를만 십지 차와 여러와 오다 인도상 그런 군주지만 주 상주 난지를만 시던 중 세벌 쇼서 어때서요 오야 대체 다 되네 되게는 너나 다 가능 알아서 뭐 드리 주냐 되려 꾸노야 보지 세단 세로나 하시 뭐 드리 주야 Vamos va a dar una pequeña introducción sobre lo que es esta filosofía budista y entonces vamos a comenzar pues recordando una de las frases esenciales que el propio Buda ha mencionado, una enseñanza que vamos a encontrar en la colección de textos de los cambios, ahí vamos a encontrar toda esa enseñanza del Buda y una de esas frases determinantes que reflejan el contenido de su enseñanza es cuando el propio Buda dice: evita a toda costa cometer negatividad, cultiva la virtud, controla tu mente. Esa es la palabra del Buda.
Y ahí está condensada precisamente toda esa enseñanza del Buda. Esa enseñanza que incluso ahora que estamos hablando en un contexto mucho más definido, que estamos hablando en el contexto del Tantra, que es una enseñanza mucho más, es una enseñanza muy profunda, es una enseñanza que es también a su vez difícil de comprender, difícil de encontrar, difícil de profundizar. Pero a pesar de toda esa complejidad que puede tener en esa enseñanza, hay algo que es mucho más concreto y a su vez también mucho más profundo. El que nosotros hagamos precisamente lo que estas líneas nos dicen. ¿Y por qué está condensada ahí la enseñanza del Buda? Por el simple hecho de que nosotros todo lo que estamos haciendo, el esfuerzo que estamos poniendo en todo lo que hacemos es para ser felices, con el objetivo de ser feliz, con el objetivo de no sufrir. Sin embargo, aunque tenemos muy claro que queremos ser felices, el crear todas esas causas, el crear esa felicidad nos cuesta mucho trabajo, como a su vez también nos cuesta mucho trabajo el evitar a las acciones negativas, el destruir el sufrimiento, es algo que también a su vez nos está costando mucho trabajo. Por eso, en esa enseñanza en donde nos está reflejando, evita cualquier acción negativa. Es muy concreto la idea. Evita cualquier acción negativa y cultiva la virtud de manera perfecta y completa. Por supuesto que nos cuesta, es muy sencillo, pero a su vez es muy complejo para nosotros llevarlo a cabo, porque nuestra mente desafortunadamente está impregnada de esos engaños, de esas emociones aflictivas. Y la enseñanza del Buda lo que busca es ayudarnos a trabajar sobre esas emociones aflictivas, a eliminar definitivamente los engaños. ¿Por qué? Pues porque al momento que podamos eliminar nuestros engaños, estamos encontrando esa felicidad perfecta, auténtica que tanto deseamos. Por eso, cuando hablamos del sufrimiento, entender lo que es el sufrimiento, el por qué estamos experimentando el sufrimiento, cuáles son las causas que producen ese sufrimiento, ahí tenemos que poner la mirada. ¿Cuáles son las causas que producen sufrimiento? Las causas que producen sufrimiento son las acciones negativas. Esa es la razón por la cual debemos evitar cometer acciones negativas, porque mientras creamos acciones negativas, seguimos creando causas para seguir experimentando el sufrimiento. Si nosotros dejamos de hacer acciones negativas, entonces, si no está la causa, no se experimenta el resultado del sufrimiento. Si no hay negatividad, no se experimenta el sufrimiento. Y es por eso que se enfatiza, evita siempre crear acciones negativas. Por otro lado, nos incitan a cultivar la virtud. Además, no solo crear acciones virtuosas, sino crear acciones virtuosas perfectas, completas, bien hechas. ¿Por qué? Porque esas son las causas de la felicidad, del bienestar que tanto estamos deseando. Ese es nuestro interés, de crear acciones virtuosas bien hechas, porque el resultado de esas acciones virtuosas va a ser siempre bienestar y felicidad. Y nosotros eso es lo que estamos buscando. También, tanto personas ordenadas como personas laicas, es muy importante que generemos ese buen corazón, esa mente bondadosa. Ahí tenemos que poner nuestra prioridad en crear una mente bondadosa, sea quien sea. Necesitamos crear bondad en nuestra mente. Y esa expresión, digamos, esa expresión máxima de esa bondad está reflejada en la mente de la bodhicitta. La mente de la bodhicitta es algo extraordinario, es como si fuera esa montaña perfecta de méritos. La mente de la bodhicitta nos está llevando a acumular una intensa, inmensa, inimaginable cantidad de méritos. Es algo indescriptible porque es algo que nos está ayudando a crear virtud, nos está ayudando a acumular méritos. Y también otra de los puntos muy importantes reflejados en esta estrofa dada por el Buda es controla tu mente. Controla tu mente. ¿Qué significa? El que nuestra mente no se esté dejando llevar por los engaños, en que nuestra mente pueda mantener una mente bondadosa. A eso se refiere controlar tu mente. Controla tu mente para que se mantenga en la bondad y no dejes que tu mente se escape o sea guiada por los engaños, por el enfado, por el apego, por el orgullo, por todos esos engaños. Así que controla tu mente. Controla tu mente también significa que tu mente vaya en dirección de la bondad, que tu mente vaya
con la bodhicitta, que vaya impregnado de la mente de la bodhicitta. Por supuesto, ahora cuando pensamos en la bodhicitta, pues es algo que encontramos muy difícil. Y sí, para ahora nuestra situación actual, pues sí puede ser algo muy difícil ahora de incluso el concepto. Sin embargo, no pensemos en algo imposible de alcanzar. La bodhicitta la podemos alcanzar. Sí, ahora la vemos difícil, pero a través del estudio, a través del esfuerzo, a través de hacer oraciones, esa mente de la bodhicitta se puede ir desarrollando. ¿Por qué? Porque está basada en la bondad, y entre más desarrollemos nuestra mente bondadosa, más estamos encaminándonos a conseguir esa mente de la bodhicitta. Así que tanto todo mundo, personas ordenadas, personas laicas, todos debemos ir en esa dirección de la bondad. ¿Y por qué? Pues porque pensemos en los seres. Todos los seres han sido nuestras madres. Todos los seres han sido nuestras madres. Entonces, si pensamos en ellos de esa manera, con ese sentir de esa cercanía hacia todos los seres que han sido mis madres, entonces nos nace una urgencia de alcanzar el estado de un Buda. Porque vemos a todos esos seres tan cercanos como nuestras madres, y yo quiero, por lo mismo, para poder ayudarles, para poder sacarles de su sufrimiento, tengo que alcanzar el estado de un Buda. Pero además, rápidamente tengo que alcanzar ese estado, y por esa misma razón, por esa necesidad de esa urgencia de que rápido, no puedo permitir que sigan experimentando tanto sufrimiento, tengo que hacer algo, pero ya, entonces necesito acumular muchos méritos. Y es ahí cuando todavía vemos esa determinación, esa fuerza. Es que por los seres que han sido mis madres, por esos seres, tengo que ya controlar mi mente, tengo que subyugar mi mente, tengo que generar esa mente de la bodhicitta, tengo que aumentar esa mente de la bodhicitta, tengo que hacer algo. Esa es la motivación de que ahora, si yo estoy tomando este empoderamiento de Amitayus, lo hago por los demás. Y eso tiene que estar muy arraigado en nuestra mente. Yo lo estoy haciendo por los demás, por todos esos seres que son mis madres, que han sido mis madres. Por esos seres yo ahora tomo este empoderamiento de Amitayus. Y también cuando nosotros estemos escuchando las enseñanzas, cuando escuchemos las enseñanzas, por un lado sintamos mucha alegría de decir: qué oportunidad, qué cosa tan maravillosa el que yo pueda escuchar estas enseñanzas, el que yo haya tenido el contacto con las enseñanzas del Buda, sentir esa alegría, esa situación tan única, tan extraordinaria con la que me he encontrado. Y una vez que encontremos esa alegría de decir: qué afortunado soy, qué maravilloso, ahora enfoquémoslo a los demás. Todos estos lo estoy haciendo por ellos. Y si voy a escuchar la enseñanza, o ahora mismo voy a tomar este empoderamiento, lo estoy haciendo por los demás. ¿Por qué? Porque están experimentando sufrimiento, mucho sufrimiento. Y es como sentir: ya no tolero más que esos seres tan queridos estén experimentando sufrimiento. Entonces, por ellos tengo que alcanzar el estado de un Buda. Esa idea tiene que estar firme en nuestra mente. Es que por estos seres, por todos estos seres, tengo que alcanzar el estado de un Buda. Por todos estos seres voy a tomar este empoderamiento de Amitayus para acercarme a ese estado, a esa deidad de Amitayus, y así poder beneficiar a todos los seres. Esa es la motivación que debemos de mantener ahora, por el cual ahora voy a escucharlas. Por el hecho de estar aquí, por mi mente la voy a subyugar, y precisamente voy a quitarme de todos estos apegos, del enfado, de toda esa ignorancia. Voy a apartarme de ella para enfocar mi mente en la dirección que es la bondad y trabajar para el beneficio de todos los seres. Tengo que alcanzar el estado de un Buda. Esto tiene que estar muy arraigado en mi mente, muy arraigado. Es decir, la motivación siempre está enfocada para los demás. Lo estoy haciendo con el objetivo de beneficiar a los demás. Y por eso, para que se vaya arraigando en nuestra mente, pues tenemos que repetirlo, tenemos que hacer como esa oración que hacemos comúnmente: que la bodhicitta que no ha nacido nazca y crezca, y la que ya nació que no disminuya, sino que aumente más y más. Esa es la motivación, y por favor mantener firmemente el por qué estamos enfocándonos en desarrollar esa mente de la bodhicitta. Hola, 다 되네. 지쇼리야. 다 가서 다 면제 표사래. 근데 인도서 다 쏘다고 그래. 근데 인도 쏘다 반대 진도 제버쇼.
Bueno, ahora hemos hecho el ofrecimiento de mandala con el objetivo de pedir que nos los conceda y ahora vamos a hacer ya directamente las palabras que estamos pidiéndolo. Repetimos después del maestro, con las manos juntas. 로면 공수수 Luego con su sol. 주수 산제 단계 중고 Yesu sangye tanshi tango, 반대남마 담배 pandel lama tambe. 달라 Ta, 세바메지 sepa meshi. 지나만이 바사도서 Riga mino pesa tu sol. 아야 로면 공수수 Luego con su sol. 주수 산제 단계 중고 Yesu tanshi 반대남마 tango, 담배 patan. 달라 Ta, 세바메지 sepa meshi. 지나만이 바사도서 De la mino pesa tu sol. 로면 공수수 Luego con su sol. 주수 산제 단계 중고 Yesu tanshi tango, 반대남마 담배 pandel lama tambe. 달라 Ta la, 세바메지 sepa meshi. 지나만이 바사도서 Ina mino pesa tu sol. 지난 세바메 텔레야 루문라와 요래 다 단단데 바릴루 사야데 항저다 지나 제야 세바메 바릴루기 지나 치고 시즈 다디 가서 소한데 바데 제 소한체 다 주다바샤리 체도 안 드시지 사다 상제 상세 단지 중래야 아니 샴종원도 주 샴주 sen송을 소로 안다 가다 샴주 sen송이 초가 제고 넘어서 대인들서 다 되게 제에서 맞네 안에 다 어야 샴주 sen송이 넘어서 되게 진도 난고 넘어서 시대 가르스나 군년 중에 논송 초가디 건조선은 다시 디버전이 좀 로그라지 산주 이제 산주도 논을 도 사지와 오다 군년 중에 동송들 대토는 맞지야이 대인들서 맞다네 어야 동송을 초간데 안에 젠더 제버 쇼다 이년이야 디기야 진짜 뒤좀 마시잖아 당 알아서 안에 산주 sen송을 초가데 안에 담모데 가르스는 군조선을 다시 치에서 군조선을 다시 치에서 그래서 로마의 산에 군조선 모델이야 안에 그 가서로다 텐텐스는 지나는 산주 마토지 봐도 저런 샤브스 치에서 다 간다 샴도도 된거 샴도도 시다 계시면 싫어래 샴도는 시다는 알아서 넘버 3집에 이미 따사대 샴도 난다 유명히 차네 샤라고 된대요 근데 연대서 다 샴도스도 샴도스 유디 가르스는 산지추 견주스 모델에 산지추 견주스 모델에 안에 다 뭐야 뭐 근데 다 산지추 견주스 모델이야 튼튼의 존데 가서 오르다 시도량이 간디지 좀비해나야 안에 콘조선을 샵스 로그인 샵스 로스도 다 가서 오르다 어야 로데 쪽이 있어야 된다. 샵스 치사. 저라나 로데 쪽이 있어. 군조선 로데 쪽이 간다 시도리냐 간다 주나. 군조선 로데 쪽이 있어. 샵스 로로서 로데 쪽이 된다. 대인들서마다 군조선 가서 군조선 다시 치사야 돼. 샹도지 된 거지. 다 되네 디바단지 소소를 샤스해야 돼. 다 간다. 다들 동선 제발라 당기 가서 오르다 주디안 주 마다바지 주된 녀몽어도 송어서 버튼데요나 중앙이나 아주 상지 생기 로도 줄을 시도야 가버래 상지 생기 로도 시야 가버려 지단에 말은 탐해박이 신이나 신이데 신사 신부 야부지 고거로 와 신사 야부지 야비나 아니 꼴ton도 야부지로 와 시다 네 상주생이 가서 동선 지구요는 상주생이 로도줄에 셔바나 생이 주 마루버시나 이나 안다간다 상주생 로도 미셔바 인사 네 콘 디동 정도나 되게 샤돈 제고래 했어요 디바탄지 소소 샤스 어다 간다네 자 소소게 배 디동 그바 디바라 돈이 그바라 소바 텐데 정도나 되게 되고 내가 란자 샤야죠만 고 어야 샤고를 시다 디바네 연대 개념을 샤네 다주여 디비 연대 인스를 써요. 근데 연대서 뭐야
디바든지 가서 소소 샤스야 되나 어다디 샤돈 제거하디 디돈 존나디 샤돈 제거 벌써 근데 손은 다시 디바든지 소소지 단 로이겔라 제라 세대야디 제소야란데 땡거래 제소야란데 세대야디 시오지야 계사 랍시부 시오지래 제소야란 알아서 안에 가서 그러다 계사 콘도 페비탑 멜라는 메바지 알아 소사 대장 시주서 샤다 쳬바다 오다 된데 오야 된도와 된도서 아니 오야 가서 소사 대장시 소사 시스템 다 간다 소사 대장시 인도서 소나 콘도 페비탑 초도 쳬바다 제수야는 차도야 제수야나 시주서 간다 콜리아 시라게다 디고 마라카다 미 게조야고 생년지 미심바 상보지 미 시존의 샵주야고 생년지 안에 간다 미 찔라 지편지 지베 코네 고메바는 소소 강도 중 고연다 샵던데 제야 대가는 지기 병원에다니 미 시라게 미심바 상보지나 디 야보레 상태나 디 제조야라 테리 가고야 되리 미 야보 전에 되는 가고 수수 개화라 지도야라 지나 수수 개화도 공도 표현 거래. 아야 나 된대인데서 뭐 지도야라한테 순나 공도 표현 타발은 남에 버지 쳐. 가서다 차도야 된인데서 아다다데 지도야라 쏜 거. 아야 무슨 디바탄 수준 로에게나 제라. 산지 산주 이지종 된대 쇼로가 지부대 다 간다 메시지송한테 쓴 거. 산지 산주 이지종 다요 마겐 신제 대다거든 산지 공부 또 봐쇼. 근데 다 메시지송한테 차려. 메시지송 쓰기. 다시 시라게 배 지나 시라 유비는 아니야. 디 차상 먹어 가지는 아니 쇼로가 집어 데이터는 메시지송은 지고. 메시지송은 디인도 담았다 디 건조선은 다시 디버선 로리 산지 산주 이지종 다데네 산지 최단 손조라 산주 봐도 다시지 아야 스드삼바 가르세거선 다데 양수 샴도지 동도가 그 샴도데 계시모 송사 아는다 기부잖아 내데 담비잖아 자사 스스로와 디인도섬 계시모에서 양수고 샴도지 동원에 산지 최단 손조라 산주 봐도 다시지 세오다 어디에다 샴도데 계시모 송사 아야다 된대시기 양수 샴도지체 다 된대 대줄이야 안 가서로다 산지 최단 손을 주고는 다시 산지 최단 손을 주고는 다시 아니 그래 라제 되는 레루시르베 산지 최단 산지보다 라제 되는 레제 라제 되는 레루시 산주선의 셰브르지 산주선이 펜시행 거 산주선이 되는 거는 간듯이 이메데 오늘 라운드 조고는 산주선을 한번 매야래 진다 같은 진기 된다 조지는 산주선을 한번 매야래 그 산주선지 스머지는 나 수속에 지 가르서 오래다 오야 되는 노조 제거에 있는다 시도 제거에 있는다 간듯이 제거에 산주선이 스머지 중에 비시워지다가 랍셔모 다 차주고 되는데서 뭐 세상 라지도 현대의 제비제는 나 현대거든 다 간다 현재도 세주 세월에서보다 시야다 현대도 다 단다 간지 두고 쓰는 데 산주 생기스면 될 한번 이메바 세상 라지는 되네 잡주지 산주 생의 시버지 생 디시디 시라게 니바체 모레 안에다 배 시라야 모레 라지는 되네 잡주지 산주 생의 시버지 산주 생이 폐해서 오늘 산주 샘센데 오늘 저는 다 간다 가서라 아야 진짜 소녀래 가래 산지는 데어리시 만나지 그바 장매만 볼래 아니 다 타지도 생겨는 뱀을 가리에 나서 뭐 제제 제가 나제 제 제주에서 뭐 아는 타입이 뭐다가 매 가서 그마도 말하고 제바이 통화난지 니니 펜버스 소아래 시선
Kaba Mamuchilia, Taji the Sinjin Pemba, the Koreans, Devasheva, the Sanjana, Gonjana, Chevana, Chidusm, Taji the Pemba, and then the Shanju sent the Rejas, Kabatamara, Tomana, Pembers, Dini Simi, Sona, and Della. Dencho Delani to Deva Cho de Sanji Command, bring you to talk to do so. This one. Tea in the Zamba. Oh, yeah, Sanju sent it, she was Sanchim Shadow. Tea in the Zamba around to Naja Jundene. And it I be so the Simba Zambuchada, Milia Cambi Chibichada. I'm dying with that kind of Sanju, the Sazambi to Sanju Junashia. Be Mona the Yana and the Jacob at the kitchen with Shadow. Tatine Rajan Sanjus Sanju Chok is sending Shijine, Sanjeta Dag and Drondonian, Sanju Sanju, Yon Shepard, Rola Bench, Sanjin Drupal, Judon Zone and Revere, Judon Zone. I can't, Sanju that Bena meeting towards it on the church, Sanju sends Sanju sends Shen, Kariching, Miu Karius, Lavina, did that Sinja Tanjin, I mean, Drondonegis, Drondoneg, David Drondonegi, Sinja Tanjin, because of that Drondonegi, there is Jianji Guru, Kariching is the Devashin to Sinja Tigil, David Drondonegi, this is good. Oh, yeah. Sanju Sanji Shin Sinjin Drondoneg. And Sanju Sanju in Shepherd, that Kanda, Jesse, that Kanda, oh, yeah, Sanju Sem, the Sanju Semachar, and the Jesse Sanju Sem Shepherd, you don't want Laya condition to get someone and love is. What that the somewhere, young Lavaje. On the Rolla Pension Sanji, Roa Sanjana Pension, Sanji Kumanu, the Torah show, so that thing you send something. I did you gonna. Tita, what the channel, tea, Tsar, some Jindu Chen, Sumbatelia, and Sanji, Sanji to show Sanji Samatama, Tosun, and Mevazakor. Did you gonna Togo, Tolo Chego, Tolo Machina, and then Motosun on the Hinduism. And they said, did you teach that thing about the Jindu Chicken? Después de haber hecho el ofrecimiento de mandala, después de ya formalmente haber hecho esa repetición de lo que estamos pidiendo, que en concreto cuando hablamos de Amitayo, al igual que muchas otras deidades, tiene muchos diferentes aspectos y de diferente origen o tradición, y en este en concreto pertenece es una que pertenece a la tradición Pari. Este Amitayo es que vamos a recibir ahora. Pero para que antes, ya lo hemos pedido formalmente, nos los va a conceder, pero para que nosotros seamos ese recipiente apropiado que pueda recibir tal empoderamiento, por eso necesitamos generar esa mente de la bodhicitta, comprometernos con la mente de la bodhicitta, tomar los votos del bodhisattva. Necesitamos realmente ser ese recipiente apropiado que pueda recibir tal empoderamiento. Y es por eso que ahora, a continuación, dentro del ritual, toca pues recibir lo que se llaman los votos del bodhisattva para generar esa mente de la bodhicitta. Y vamos a hacer esta oración que vamos a repetir después del maestro, y la vamos a hacer 3 veces, pero para que sepamos qué estamos diciendo, él nos está dando una pequeña introducción de esos versos que estamos diciendo por la relevancia que tiene. Entonces, lo que vamos a repetir y lo que estamos tomando es, por un lado, estamos tomando los votos del bodhisattva, pero vamos a tomarlos de la forma en la cual primero lo que estamos diciendo en primer lugar es la toma de refugio. Entonces tomamos refugio, yo tomo refugio, y como sabemos pues estamos tomando refugio en lo que son las 3 joyas, el Buda, el Dharma y en la Sangha, y estamos diciendo, cuando tomamos refugio, especialmente en este contexto, nosotros estamos tomando refugio en las 3 joyas diciendo, desde este momento hasta que alcance el estado de un Buda, no tengo otro refugio más que las 3 joyas. Y es como reconocer el valor de las 3 joyas, la relevancia de las 3 joyas, y es que lo que a fin de cuentas nos está haciendo que esta práctica tenga esa relevancia suficiente, en que nuestra confianza le estemos poniendo
poniendo totalmente en las tres joyas, y todo lo que yo haga es bajo la protección, bajo la guía de las tres joyas. Cuando nosotros tomamos refugio es porque de alguna manera queremos actuar acorde a las instrucciones que están planteadas dentro de las tres joyas. Así que tomar refugio es muy importante, y por eso al momento de estar generando esa mente de la bodhicitta, lo primero en este verso que vamos a repetir, lo primero es tomo refugio en las tres joyas, para que desde este momento hasta que alcance el estado iluminado voy a actuar acorde a las instrucciones, a la guía de las tres joyas. La segunda parte del verso que vamos a repetir dice, confieso mis negatividades. Por supuesto que mientras en nuestro continuo mental existan acciones negativas o sigamos creando acciones negativas, pues vamos en dirección contraria a lo que es la mente de la bodhicitta, porque mientras haya negatividad, mientras existan los engaños, mientras no estamos actuando en dirección a la mente de la bodhicitta. Por eso nosotros, como queremos generar esa mente de la bodhicitta, tener esa cualidad, pues entonces necesitamos reconocer nuestros errores, reconocer nuestra mente negativa, reconocer nuestras negatividades, y por eso se dice confesar nuestras acciones negativas, con el objetivo de reconocer esos errores, arrepentirse de esos errores y de no volver a caer en esos mismos errores. Las acciones negativas solo nos van a hacer daño, y por otro lado, las acciones negativas, lo peor también es que nos están alejando de esa mente de la bodhicitta, de ese alcanzar el estado de un Buda que podamos beneficiar a los seres. Por eso la necesidad de poder confesar nuestras faltas para poder purificarlas. De hecho, si podemos decir que las acciones negativas tienen una cualidad, si les queremos ver algo bueno a las acciones negativas, lo único bueno que tienen es que pueden ser purificadas. Entonces, cuando hacemos esta línea, lo que queremos es purificar precisamente nuestras acciones negativas al confesarlas, a reconocerlos, a no querer volver a caer en esos mismos errores, es querer purificar esas acciones negativas para que así vamos en la dirección correcta que nos ayude a generar la mente de la bodhicitta. Luego también lo que estamos diciendo es, me regocijo de todas las acciones virtuosas creadas por los seres. Y esta línea también es muy relevante, muy importante que nosotros nos regocijemos de las acciones virtuosas de las personas, porque es muy importante alegrarnos de las acciones virtuosas, porque al momento de alegrarnos de la virtud o de las acciones buenas o de que alguien genere un buen corazón, eso está haciendo que nosotros acumulemos méritos simplemente por el hecho de alegrarnos de las acciones buenas o cuando vemos una persona que está generando un buen corazón y alegrarnos, regocijarnos de esa buena acción, de ese buen pensamiento, de esa virtud, nosotros estamos también acumulando méritos. Y además es una manera, porque obviamente nosotros lo que queremos en concreto es no cometer acciones negativas, y por eso hablamos de confesar nuestros errores, y por otro lado queremos acumular méritos, pues una manera de acumular méritos y una manera de que nuestros méritos aún se incrementen más y más es precisamente con la mente del regocijo. La mente del regocijo es muy importante porque nos está, ya no solo en un contexto religioso, de que nos alegremos de las acciones virtuosas que hacen los demás o su mente bondadosa que puedan tener los demás, sino que incluso en nuestra sociedad, para que podamos vivir más en armonía, más felices, es estar contentos por las cosas buenas que le pueden estar sucediendo a los demás. Así que el regocijo es uno de los elementos muy importantes que debemos incluir en nuestra vida, porque cuando nos regocijamos existe esa alegría en nuestro corazón de ver que a los demás les va bien. Cuando nos regocijamos de las acciones virtuosas que están haciendo otros, pues nosotros ganamos méritos. Por ejemplo, si alguien está haciendo postraciones, si alguien está haciendo ofrecimientos y nosotros por fuera nos alegramos de lo que están haciendo, nosotros acumulamos méritos sin haber hecho las postraciones, sin haber ofrecido nada, simplemente por el hecho de alegrarse de que otro lo esté haciendo. Y eso es acumular mérito. Por eso es necesario para nuestra vida que para acumular méritos precisamente de una manera muy fácil es aprender a regocijarnos de las acciones virtuosas que hacen otros. Pero también
podemos alegrarnos y regocijarnos de las acciones virtuosas que cada uno de nosotros hacemos. Cuando traemos a nuestra memoria, esto lo hice muy bien, he hecho esta acción virtuosa, qué bien, y volver a vivir esa alegría de haber creado esa acción virtuosa, es como volver a acumular otra vez méritos sobre los méritos que ya habíamos acumulado por hacer esa acción virtuosa. Por eso no nos olvidemos del regocijo, porque es una manera en que estamos acumulando virtud, y también de regocijarnos de nuestras propias acciones virtuosas, porque todavía acumulamos más mérito por regocijarnos de ello. Y continuamos con el verso, pues también el hecho de que está muy claro, en este verso estamos diciendo es que yo quiero generar esa mente de la bodhicitta para el beneficio de los seres, en el sentido de que la mente de la bodhicitta está enfocada a los demás, pero tiene también su enfoque la budidad, porque si de verdad quiere beneficiar a todos esos seres que han sido nuestras madres, y lo dice así, para sentir ese estima, ese cariño a los seres, son tan especiales, necesito ayudarles, pues por eso necesito alcanzar el estado de un Buda. Esto es muy importante, tener claridad de que es que tengo que alcanzar ese estado perfecto de un Buda para tener la habilidad, para tener todos los medios suficientes que me permitan beneficiar y ayudar por completo a todos los seres, poder liberar a todos los seres. Es muy importante. Y de nuevo, incluso en el propio verso, menciona las tres joyas para que nos demos cuenta de la relevancia que tiene el tomar refugio en las tres joyas. Es como pedir esa protección, pedir esa ayuda a las tres joyas para que nuestra misión, que ya la tenemos claro, alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de los seres, podamos cumplirlos. Por eso no nos olvidemos, no le quitemos relevancia a la toma de refugio. ¿Y por qué? ¿Qué ganamos? También en el mismo verso nos está diciendo, porque cuando uno genera la mente de la bodhicitta, uno está cumpliendo sus propios objetivos y los objetivos de los demás. Es decir, ¿qué ganamos nosotros con la mente de la bodhicitta? Pues nosotros ganamos muchísimo, porque nosotros actuamos si tenemos la mente de la bodhicitta, vamos a actuar en beneficio de los seres, en dirección a alcanzar el estado de Buda. Por lo tanto, ya no caeremos con tanta facilidad en cometer errores, en cometer faltas, porque ya tenemos un adiestramiento muy concreto, decir, no, yo lo que busco es beneficiar a los seres, yo lo que busco es alcanzar el estado de Buda, y por eso ya no caemos con tanta facilidad en cometer esas faltas, esos errores. Por eso, y al no cometer todas esas faltas, pues estamos creando en nosotros mucho más cualidades, mucho más logros. Por eso nosotros ganamos muchísimo, ganamos el estado de Buda para poder beneficiar a los seres. Y también, ¿qué ganan los demás? Pues el que puedan ser beneficiados, el que puedan tener esa ayuda, ese apoyo de alguien, y por eso los seres son los que también están ganando por el objetivo de los seres, para el beneficio de los seres. Por eso estamos tratando de generar esta mente. Como podemos ver, estas palabras son muy importantes, son muy relevantes, tienen un significado muy profundo que están ayudando a nuestra propia mente, en particular para que nazca esa mente de la bodhicitta, para que podamos tener esa mente de la bodhicitta y así poder beneficiar a todos los seres. No nos olvidemos que el objetivo es para el beneficio de los seres, tengo que generar la mente de la bodhicitta. Y también en el mismo verso estamos diciendo, así como los bodhisattvas del pasado han actuado, así como ellos están actuando ahora, así yo también quiero seguir su ejemplo. Es como decir, allá hay seres, muchísimos seres que ya han conseguido esa mente de la bodhicitta, pues yo quiero copiarles, yo quiero ser igual que ellos, yo voy a actuar de acuerdo a ellos. Ellos están generando esos pensamientos inconmensurables, yo también tengo que generar esos pensamientos inconmensurables. Ellos están trabajando para alcanzar el estado de Buda, pues yo también tengo que trabajar para alcanzar el estado de Buda. Entonces ya nuestra mente está enfocada en la budeidad, actuando, siguiendo el ejemplo de estos seres, y ya con todo esto nuestra mente cada vez va impregnándose más de esa bondad, va pensando principalmente en los demás y va haciendo esa oración para poder alcanzar la mente de la bodhicitta. Pero también otra frase que está incluida ahí es que dice rápido, muy rápidamente, porque de verdad sentir esa urgencia de que necesito beneficiar a los seres, necesito liberarlos ya del sufrimiento, y por eso tengo esa necesidad y esa urgencia de generar esa mente de la bodhicitta para liberar a todos los seres. Entonces intentemos generar esa mente de la bodhicitta que nazca en nuestro corazón, pensando que es para que podamos liberar, el objetivo es liberar a los seres. Así que recitamos este verso 3 veces, y en la tercera repetición, que es la última,
es importantísimo que nosotros, cada uno de nosotros, sienta que está recibiendo estos votos de los bodhisattvas, que realmente los recibe, porque eso es lo que le va a dar fuerza a lo que estamos haciendo. Oya, nada, da jindu che. Si ten tenshi me kone. Y vamos a repetir lo que ya nos ha explicado. Kunjo son la da shi. Con Josun la que hace shi, Diba tanje so so re sha. Liba Tanche Soso shi. Ro ge la ji ra. Sanje sanje yi ji song. Sanje chudan song jo la. Sanje ba da shi. Ranjen tene ra jo shi. Sanje sene shi bre ji. Sanje chogo sene shi ji ne. Sanje tanje da ge zhong de ne. Sanje shun ju yong shi bre ji. ro la penshi sanjin ru ba ra shi. Le tambo su na le nipi shan jin tu yang kunjo son la da shi shi. Diba tanje su su sha. Ru ye ge la ji ye ra. Sanje shan ju yi ji su. Sanje chu da son jo la. Shan ju ba do da shi shi. Rajin tene ra ju shi. Shan ju sen ne shi bre ji. Shan ju chu ge sen ne shi ji ne. Sanje tanje da gen zhong de ne. Shan ju shun ju yong shi bre ji. ro la penshi sanjin ru ba ra shi. 오야 다 렌이스는 렌스비 롤라베 산지 주비시 갑래 산지스 도마다마다 토스는 토로 시 미바데 제데 렌스비 진데 Ahora ya hemos hecho 2 repeticiones, ahora vamos a comenzar con la tercera y la última de las repeticiones y aquí vuelve a recordarnos la importancia que tiene que cuando terminemos esta repetición, que realmente lo sintamos en nuestro corazón, que realmente lo estamos recibiendo en nuestro corazón, ese compromiso, esa promesa de generar esa mente de la bodhicitta y de alcanzar el estado de Buda para liberar a los seres. Diba tanje su su ruwe kya la je na sanji shanchu yi ji su sanji chu da sun jo la shanchu ba do da she rajin da ne ra ju shanchu sen ne shi bre shanchu cho ge sen ne shi ji ne sinje da je da gen zhong de ne shanchu shanchu yong shi bre ro la pe shi sanji ru ba ra sho da chen shanchu su do ma na ma ta ma shi ne ju le to re 다 되네 대슈리야 아는다 단단한 주제 선수 뒤뒤지도 제 대인도 좀 다 도진내지 슈알레슈 다 보면은 다게 bombarde도 도진내지 에너지야 야 셰어 대인도 좀 도진내지 세 어메자 야창을 세지도 야창을 세지 도진내지 세고 진짜 도진내지 팀만 쇼알이슈 아니 bomba가 비추지로 되게 이놈의 지난에 쇼원의 간디지 뭐 신나 바스 단지 참을 주제 내도 디디 단지 원비고도 법이 보관 만 전에 그 상이 다송선 매번난 거 그래 단 전에 제가 되게도 다 되고지 내는 줄로 온도 좀 아니 잘해서 온 거야 안다 가서 비비추 도진 가서 도진 내진서야 돼 되게 할시요 할신 dimma 슈알레치 아니 가다 비비추 줘봐대 제 잘해서 막 투치해서 선물지 투치네 아니 수도 세랑고 도면서 링에 디디 단지 딱한 내전 디디 가려는 단지 샹시 다수 선물 매번 나로나 Ahora vamos, lo que va a hacer es con esa vasija va a arrojar un poquito de agua sobre un plato y nosotros vamos a visualizar que lo está poniendo ese chorrito de agua sobre nuestra coronilla y que está la vasija y echa el agua sobre nuestra coronilla. Imaginamos que de ese estado barra está entrando esa agua y que está purificando como si nos estuviera lavando. ¿Y qué nos está limpiando? Pues de los engaños, de nuestras acciones negativas, se están limpiando y llegar realmente a sentir que llega ese chorro de agua que está purificando nuestras negatividades, nuestros engaños y sentirse realmente completamente limpios.
dentro de una se ne 추여를 오늘 도 단지 내가 지는 거를 내가 지는 거를 세단 지는 거를 수단 지는 거 그러면 되게 만난 바다 이신이 내가 세워서 신된 거를 해서 바다 지는 거를 해서 신된 거를 해서 다 가서 추이데 간다 저런 소리야 오늘 안에 다 가서 본질되게 막 출발 된 디지 내던 탄제에 사실 다수서 매버체 다디 코로나 본질이 좀 본질 통제 안에 되게 가시 세지했던 거를 다 전화야 동편으로 진다는 저 가시 세지했다서 루사지 고거한테 Vale, la siguiente parte del ritual continuamos con lo que es el lavado y ahora el líquido que está en la bumpa, pues ahora nosotros lo vamos a beber, también simbolizando lo que es el lavado. Vale. Pero no nos las vamos a beber el agua. Tenemos que, el agua que nos llega a nosotros, la metemos en la boca. Es como si nos enjuagáramos la boca. La movemos por todos los lados de nuestra boca y luego lo escupimos. 도전에 좋아해서 비비지 얼마나 잘하나 이제 쇼나 간디 버스나 버스에 차베 트비 내전 디지털에 다 나오고 바비 부을 맞죠 사실 다 뭐라 저로 하면서 야자 저나 간다는 맨자 야자 보나 간다는 뭐면 엄마 맨자 야자 보나 간다는 맨자 야자 저다 간다는 hombre se da de hombre ya se tuda kanda hombre hombre ya se tuda kanda hombre za de dojin jing mare beza ya se tuda kanda hombre beza ya se tuda kanda hombre ya se tuda kanda hombre beza ya se tuda kanda hombre beza ya se tuda kanda hombre beza ya se tuda kanda hombre medaya satro da kanda medaya medaya satro da kanda medaya kanda hombe satro da kanda hombe medaya satro da kanda hombe medaya satro da kanda medaya satro da kanda hombe medaya Hay que escupirlo, recordé. Recuerden que tienen que enjuagarse la boca porque estamos simbolizando el lavado y realmente pensar que estás purificando tus engaños, tus negatividades. 내가 아빠나에서 되는 아빠나에서 그러고 뒤에 좀 Pensar que realmente estamos purificando todas nuestras negatividades y estamos, al estar completamente puro, podamos recibir las bendiciones. 내가 아빠나에서 단지 신된 구르의 소화 다들 샤바츠를 스티체 주점 가시 당서로 되는 루서로 다 대출을 송하셔야 돼
수화도 치든지만 다야 단내 단계를 rakcha 단계 rakcha 세도 삼바 안에 안에 가서 되게 수화 치듯이 매번나야 도전만데 남제 도전만데 남 알다는 내자라 내가 좀 내가 시든 가왕에 맡아지는 라자라 내가 못하는 거 써봤다는 라자라자 나자만데 남제 내내 디지 탄제레 라자라자 라자라자 toujours sonsa de son ça toujours sonsa tema ta tene aya romana ne donle anta kazorda aya sonsa cheba imbe romana shoje 니가제 소자예je 뿜바예je 징고예je 디dum보데 도진이 돈세고 되나라 네 가서 도지게 안데 좀아지르지마 오가다 수아체르네 메바나 나야레 Bueno, ahora imaginamos que el maestro lo vamos a visualizar, él está levantando el dorje, entonces estamos visualizando que lo colocas como si nos estuviera sellando, entonces vamos a pensar que lo colocas sobre nuestra coronilla, sobre nuestro corazón, sobre cada uno de nuestros hombros, sobre nuestro ombligo y así queda sellado. 야 로마는 시월에 송아치르니 메메반데 Pensar que está en la coronilla. 로마는 소자예니 송아치르니 메메반데 엄제제 우르다나나 메자메네 고는 홈베 데네 뿜바예니나 로마는 뿜바예니나 송아치르니 메메반 메자메네 고는 하나 홈베 증거예니나 송아치르니 메메반 메자메네 고는 하나 홈베 자와세 냄비상하다 저데 세바메제도 로만데나 다가 송신 델 수전네바 마제치 델 수전네바 마제치 다 대달로 베지 두개 홍일을 외세지 원하시다 채는지 내랑고 뭐 왕고도 소리시 소가라다비 제다라다 마사제네 대신 오저도 하나요 다음에 대용을 뭐 비죠 근데 세방이 쇼를 좀 비비치 그러면 채널을 와고 뭐 지면서 산재하다 봐 미생에 좀 도는 얘기 지내는 짐바타제 세아베 와라서 분내분에 만나버리면 소와 수제 저도 산재하다만 미생 수련이 수제도 다시 잡아 수제 다시 세아베 와라 전주에도 산재는 미로서는 이제 수제도 단에 잡아를 줘 수제 다시 세아베 와라 좀비도 있었는데 이제는 전주도 산재한다 미생 전주도 산대도 산재 미생 산대 다시 세아베 시라도 산재 미생 시라도 시라 다시 세아 배워라쇼
Masa tome color much, color, taking answer, take it a much, then show. Teach it the lumber, Tashi Kala, take it a much, En el ritual hay una parte en la cual hay que hacer una súplica y por eso juntamos las manos y repetimos. Dala Chomdende, Seba Meje, Jina Maluba Satoso, Loben Gonzo, Dala Chomdende, Seba Meje, Jina Maluba Satoso, Loben Gonzo, Dala Chomdende, Seba Meje, Jina Maluba Satoso. Oh, yeah, that in it. Jinangi, Joa Jinang, Jimbele, the Miban Digi Zevar show. That Oma show and the Resident Medasamo. Sinang woman and Mimba, Tombani to Tombiana. Yeah, that Lomachan, last Shabbatim. The day in the summer. Oma show and the Resident Medasamo, Sinang, but in Mimbatum, that Loman and Tombani, Tonsa, and Tombiana, Loman at it. Pemadan, David Della. Anne, Della, Drumice, Drumi Dele. 다 차라서 뭐 제거를 세바면 꿀을 제거. 존에 자와 세바면 군도 마보 시지 산이 냐자게 사자집이 땡나 지금 이시 두지가면 다 세번한테 지어로 두지가 부모님 뭐 셰브도 시동도 다다른 뭐지 이제 시오 좀 통과 홍기 셈을 주소님 다 매바당 고이면 되나 로베다 되지 다 손분이가야 나 자와 세바면 무예냐면 그 제베 다 대단 그 제가 되는 로벤제 되시기 아니 손부 고자되지 다다 로마차다 다 제발명을 수주데 오다 드리기 되는 로벤 두원의 위세든 되지를 두주고 대이 동안에 수주 선지 상세단이 두주고 로벤은 되지라도 수주 선지 상세단이 두원 자와 세바메지 고치 좀 빠도면 로마 체라나제 바비 보가네 차르바바지 노마 시시마 팀제 오야 시시 팀비메와 저 다후 바후 니소메바라 주루 다데 지나가 이제고가 인스고 다 지나고 될라 룽송 칭이 말 되는데 당부 제선도 별로는 제선도 별 Es que está describiendo una visualización y es importante que la estemos haciendo, por eso os las voy a decir. Ahora imaginamos que todo se convierte en vacuidad. Sobre esa vacuidad aparece la flor de loto que se abre y ahí vamos a imaginar a la deidad de Amitayos. De todo se convierte en vacuidad, de ahí surge la deidad. Nosotros nos estamos estableciendo como la propia deidad. Imaginemos la imagen de Amitayos como es,
Es de color rojo, con una cara, dos brazos, sentado con las piernas cruzadas en el loto completo, que sostiene en su regazo una vasija que contiene ese néctar de sabiduría suprema para la vida. Entonces, traigamos a nuestra mente esa imagen. También recordemos que al maestro lo estamos visualizando como si fuera la propia deidad de Amitayos. Entonces, tanto el maestro como los discípulos, en esa imagen de la deidad de Amitayos, imaginamos como del maestro, como Amitayos, de su corazón salen rayos de luz. Estos rayos de luz se dirigen a toda esa asamblea suprema que está enfrente de nosotros, y ellos devuelven esos rayos de luz, como que en cada rayo de esa luz hay una imagen, una representación, una figura de Amitayos que está descendiendo a nosotros, pero como si fueran rayos de luz, como si fuera una lluvia de rayos de luz, que en cada una está una de esas figuras, esa imagen, una imagen de Amitayos que está llegando a nosotros, y como esa lluvia suave que toca nuestro cuerpo y se absorbe, así sentimos que estamos absorbiendo esas representaciones de Amitayos que están descendiendo hacia nosotros. Oya, ta tene junango la longsong ge chen yin de zamba. Ta sonzo miba kan de che ur zona. Tambo de Jesu de bilong sa Jesu de bilong che. Ane niba de shinje la bilong re, sumba de le tanje bilong sa, de longsong ching sa, de longsong de te che. Ta tambo Jesu de bilong sa, ta ma jen de che. Tere, tene de ta miba na kan na ngor zona. Lobengi 다 로베게 닝갈에 빈디 친구에 대해서 사변 주의 마보 다 텔레마 만테마 좀 만테마 좀 로마나 라사 로마 가서다 로마 채는 라사 지 오야 로베 셴마 로마 체라나게 다 실마쇼 나 셴네 체나지 두가 뺀다 tendu da sabi drui jiyorwa telama tim drumawul tim te tuyesu shuji tedanyamdu shuji sanje sansen tanjiji chenze nyusum tanje uze namba lengan tenda lenjidu ma shune ane loma che namji kasawar da shen ma shune nyingi druna da tipsu nyambi meba zeku yambari che ne ane nga de da cheba menge nga de jendu lensum nangugu. Ahora, pues con toda esta visualización que hemos hecho, imaginamos que tres aspectos hemos recibido ese cuerpo de la imagen de la deidad de Amitayos, hemos recibido sus bendiciones y a su vez hemos purificado nuestras negatividades al hacer esta visualización. Ahora vamos a continuar, en donde ahora vamos a seguir con otra visualización. Visualizamos al maestro como la deidad y desde su corazón, porque ahora viene la parte donde se va a dar el mantra. Entonces, vamos a visualizar que el maestro, como la deidad de Amitayos, dentro de su corazón se encuentra una flor de loto, en donde en el centro está plantada la sílaba semilla del mantra. Y entonces pensamos cómo ese mantra, esa guirnalda del mantra que está girando alrededor de su corazón, sale del maestro, viene hacia nosotros el discípulo, vemos cómo sale de su boca y va entrando hacia nosotros y llega hacia nuestro corazón, donde también tenemos una flor de loto, la sílaba semilla, y alrededor se empieza a girar la guirnalda del mantra. Y así también visualizamos cómo toda esa asamblea suprema que está enfrente de nosotros, formada por todos esos budas, bodhisattvas, esos seres santos, que también emanan ese mantra que también desciende hacia nosotros, que también llega hacia nuestro corazón. Y eso es lo que vamos visualizando mientras vamos a recibir el mantra. El maestro va a recitar el mantra 3 veces y nosotros lo vamos repitiendo detrás de él. Repetir con las manos juntas. Puneya, Mahapuneya, Aparimita Puneya, Aparimita Puneya, Jana, Samba Robasite, Karinae Soa, Puneya, Mahapuneya, Aparimita Puneya, Jana, Samba Robasite, Karinae Soa. Nibache, Dasuma Puneya, Mahapuneya, Aparimita Puneya, Jana Samba, Robasite, Karinae Soa, Tane Tambutiki,
주 신지라 니바티기 안에 가서다 오야 라미 안에 가서다 맞다 안에 가서 오야 로경기 그래다 니비 예매든지 숨바되기 신하데 땜바체서 매바체 이말 되체 다티 티순에 롱송 청노네 다들 롱 담보든 도와서 제선데 롱든 도와서 단지바 신질라면 롱이면 단딜이야 되자올 저는 누지 땅에 저 사람들 매도 또기라지 내 진도 저오래 세상 Visualizamos entonces cuando ha entrado el mantra, entonces visualizamos cómo llega el mantra hacia nuestro corazón. En la segunda recitación, entonces cómo ese mantra al entrar por segunda vez se disuelve en el que ya teníamos, y en la tercera repetición es como ya dejar ese mantra estable, firme en nuestro corazón, y de esta manera hemos recibido esa transmisión oral, hemos recibido las bendiciones y hemos purificado nuestras negatividades. Y ahora nos están repartiendo ese arroz, porque en la siguiente parte necesitamos irlos arrojando como si estuviéramos ofreciendo flores. Entonces repetimos al mismo tiempo que vamos arrojando estos arroz, visualizando que son pétalos de flores. Lo vamos arrojando mientras repetimos. Donde da la congregación. Donde da la congregación. Da lo ven ya meto ya torji ti chi tu. Ale saso ma san. Ya. Da sa ni re ser da saso ma di. Donde da ge son la che. Donde da la never just and the digita. Gord just chiver da ni da never. Donde da ge son la che. Donde da la. Oya da teder puye ane medo teni la me ma shinjilane. La me ma shinjilane. Ya medo ma togri lo medo ma ton ma nansu. me chegur charan derada teta pi method la shinjila de la mi lo ma charan shiwa pi me ba ta de lo vengi meto mato ria. Como que al haber arrojado estas flores hacia el maestro, nosotros hemos creado mucha virtud, hemos recibido bendiciones, y ahora el maestro va a arrojarnos flores. 다디 신질레 belongs 다 단제 belong이네. 다 단제 belong인데 좀 전에 제가 세밤에 디니 지세 상주 마토리 봐도 예단도 종게 근데 다 두고 마단시 선바지 상도 된지 단지 디 진도난 거예요 말. Ahora pues vamos a establecer esa mente en el Buda Amitayos, diciéndole desde este momento hasta que alcance el estado de Buda, yo siempre voy a seguirte, yo siempre confiaré en ti, tú eres mi guía. Y estamos diciéndolo, ahora lo vamos a repetir detrás del maestro, en el cual decimos desde ahora en adelante tú eres mi guía, la deidad de Amitayos. Lobon Konsuso. Da Riba Simba. Cada uno dice su nombre. Mindi Shejewa. Tundine Sonde. Seshanju Nimbola. Chiji Bardo. Jomdende. Jawa Sebame. Yiramje Larzone. Di Sanga. Nima Rerechen. Ndesaren Dombara. Da kanda Kara Sebameje. Ane Kara Zunga.
ane dagi namban aparmene sumir mari pune mabunja sumir nga deshe nandra te mena pese te digyo jiri amaran zen dayi sowa dhiba chana nimbu tere amaran zen dayi so te ko kan tutu ji dungi yin so zandri cheji na ko tila ane sanga be kante yin be tsebame yidaga lapsu ngi sanga nima ri digasin dungi yin so sen san karsa sen san tangurwa te yin tu samba nga daya de pune se ten tana te digyo te mena oma tawa chanda dhiba chanda nimbo te oma amaran zeren tayi saya tsebame nimbure shizu tate kansa kanto ten dungi yin sanji sanlo tangche Vale, en esta sección entonces estamos comprometiéndonos con la recitación del mantra. Entonces podemos, aquí ya cada uno se está comprometiendo formalmente con recitar el mantra. El mantra de Amitayus tenemos dos, uno que es más extenso y otro que es breve. El más extenso es el que nos ha dado, que en el cual comienza con Pune Pune y continúa el mantra. O podemos hacer, si queremos, también podemos comprometernos con la recitación más breve, que es Om Arasitse. Om Amarsitse. Ese sería el corto. Entonces ya cada uno decide si se compromete a recitar diariamente el mantra, ya sea largo o también es correcto comprometerse con la recitación corta del mantra de Amitayus, pero en este momento es la repetición que hacemos después del maestro es para comprometerse con la recitación de ese mantra todos los días. Repetir, luego con su sol. Susu miniasun, mindi shijiwa, tundene zonde, chise shanjun nimbola, chiji pardo, chumdende, jawa tsebame, yidanji lar zone, di sanga, nima rerijin, dizaren donba, tamja laso, sasung rezon. Saniriwe, ya shui dungida. Lomen gongsu so, da riba zimba, da sosu minsu, mindi shijiwa, tundene zonde, chise shanchu nimbola, chiji pardo, chondende, jawa tsebame, yidanji lar zone, di sanga, nima rejin, disarendonba tamja laso, dati lungsongi chinsewa, da nguji lungsongi songa, da di ji, 신질라비 시도 늦게 라라 미국 통도와 다 주신을 선생님 제비 단 늦게 라이 도가 다스노다 지리아 안 늦게 라이 도가네 늦게 이게 전부 여러와 단 늦게 좀 대저 세밤에 이 고사 되네 저 세밤에 주도로 다 저 세밤에 그 소세상 쓰는 데 이제 선생님이다 소세상 소제 산지바 진마 두관마 존재 로마 채나나 니기 사면 중이다 뭐 예매도만 제 주신절라서는 매반한 거고도. En la siguiente visualización estamos viendo cómo la propia deidad de Amitayus, de la deidad de Amitayus desde su corazón, como sale una réplica de la propia deidad de Amitayus del tamaño del dedo pulgar, sale una réplica y esa réplica viene directamente hacia nuestro corazón y sentimos que nos volvemos indivisibles uno con la deidad de Amitayus. 그 소재 삼지 장대 쉬는 로마천하는 인기 사면다 이면 된 로마천하는 주신질라서 매 오다 대체 다되네 가서다 오야 슈고들이야 데레 가서 오야 담도소야 담시도 dombaso 오야 다든지 집안에 오지 단지도 좀 zongo 가리는 되게 되게 zongo이 있는 바chen 단돈자만 뒤진데 제바라죠. Entonces la promesa de que nosotros vamos a realmente seguir esa deidad de Amitayus y repetimos.
소유체다 가세바 소유체다 다 단제다게지 소유체다 가세바 다 단제다게지 소유체다 가세바 다 단제다게지 다디 디버지 다디 인식이 치바메지 지나 안에 가서라다 레버 심바레 다 치바메지 지나 다다가 린조나 요데기 아니 버릴로 치바메리 지나레 이 버리자자지 이만 표현하는 저지 지난 도시자 군들이 쉬어래 저선 토요래 어다 근데 뒤에서 타마라보듯이 쉬어라고 텔레비전다 쉬어가면도 딱 알아서 미세 가서 지내는 내가 가게 가면 뒤에는 알아서 강을 강도 지도 딱 미스 상부지네 가다 소소 선배 상부지 밀이야 감비지비지 대신에 미스 상부지는 아니 미세 시도하지 고마시 아니 준도 아니 비 콘솔 써야 때문에 샴도 써야다 안 때문에 상한데야다 어다 두두신 중앙도서 보정 아니 뭐 두두신 만나서 대근이야 근데 이제서 뭐 된대신이 간다 미세 상무시네 이시도 책임이 있으면 근데 제 대가는 개추주 만나서 상주 있으면 줄asi 네 가서 잡잖아 아니 쇼게 되냐 지 상주스면 동수라고 된다는 나토네 야보여 상주스면 동수나 아니 상주스 줄asi 아니 지 만나면 제 알아서 맞추다 된지 간단히 소소하게 샤다 쳐봐 꼬라 쳐봐서 소소하게 잘해 뒤에서 뭐다 된지야 나지 어야다 가서 미세 된다는 말은 미세 시트로 나로나 티슈야 시쇼에면도 Y ya llegamos al final, hemos recibido pues este Yenan, empoderamiento de la deidad de Amitayus. Como hemos dicho, hay diferentes tipos de versiones, esta es la versión de la tradición Pari y él si nos ha podido dar este empoderamiento es porque a su vez se lo ha recibido de maestros en el Tíbet, de su santidad Dalai Lama, y que pues que ahora ya para terminar nosotros tratemos de generar ese buen corazón. Al final de todo esto lo hacemos con el objetivo de generar esa bondad en nuestra mente. Entonces, que esa sea nuestra promesa, que en nuestra vida realmente estemos haciendo el esfuerzo para cultivar ese buen corazón, de ser la mejor versión de nosotros mismos, cada vez ser mejores seres humanos, mejores personas y llevar realmente ese compromiso de vida que tenemos de ser personas buenas, con un buen corazón, cultivando la bondad. Recordemos tomar refugio, recordemos a las 3 joyas y pues sí, el hecho de que vamos a recitar el mantra, pues tratar de hacer una buena recitación de ese mantra y que nuestra vida, lo más importante, si todo esto lo estamos haciendo con el objetivo de generar esa bondad en nuestro corazón y llevarlo a ese nivel de la mente de la bodhicitta, que podamos cultivar la mente de la bodhicitta y tanto personas ordenadas como también personas o laicas, pues también es importante que recordemos la mente de la bodhicitta por las mañanas cuando nos levantemos. Recordemos la mente de la bodhicitta, hagamos la recitación que nos ayude a generar esa mente de la bodhicitta y hacer nuestras oraciones, ya empezar el día con esa actitud, con esa motivación enfocada a generar esa mente de la bodhicitta. Oya, ane, nange ma durin chegi, chanansu mente dudujisun, dudujisun, tene rimema sunga yanandra, seme yende sunga yanandra, kakarena chi sunga jewa tenarona. Y ya para terminar se va a hacer el ofrecimiento de mandala como muestra de agradecimiento por todo lo que nos ha dado. Ha pedido que se haga la versión corta del ofrecimiento de mandala y que nosotros generemos esa mente de agradecimiento por todo y que cultivemos esa bondad en el corazón.